ikaw ba nag-eskwela ka karon, mag-istorya ta? Unsa man jud imong kuhaon ikadako nimo? Unsa man imong kuhaon kurso? Kana bang unsa imong trabaho on ikadako? Hmm. Hmm. Tarong agtubag ha? Maestra? Ah, di na ka magpulis day katuingon ka na nga magpulis ka? Di ka na magpulis. Maestra lang day ka, teacher something lang day ka. Oh, okay. Tarong ha? Ngano magpulis man ka? Ngano man? Sa may dakpo nimo? Kanang mangawat. Unya, manikamot jud kag eskwela. Dili jud ka pagsigtabi sa eskwelahan. Wa di ka nagtabi. Naabay ni report sa kuha nga sige ko kag tabi, tabian ko no kay ka. Tabian ko no kay sa Inday Vlogs dito. Mo to gi-report sa kuha. Si Brian? Ha? Si Brian? Dili na naka-report sa kuha. Mami? Oo. Kayo. Report. Ikaroon mo anak ko nag... Tabi. Pagbinutan ha. Aron ka Ano